ایرو خلک مش برنامه عصوی مویجه ام میوانی ماموسته کمال نجمی ماموسته شوی باش شخوتش گرکی لگی هل بستوانه لیتو خواب بدن اسکرین اشتما شوانه رو باشتر ناوی من کمال نجمه از سال 1960 ها لگرکی لگی جدایی بوما لگرکی لگی مزد بوما لگرکی لگی چولا دبستانی دست بیکی حتانی بکالوریا و جوی شوندا از لگرکی لگی نمامه یعنی بشتیوی وان سالی کو از بحثا وان دکرم سالی دبیر باندورا تیکوشینا آزادیا کردا و لیو تمگرد ناوا جوان کردا مش ناوا كت ناوا ويد لو تاجري ويد لوشيني از قدركي شكل كلا قدر هل بست نفساندن تشكل كلا قدر سبيكريان وقت يقول تقدر كاتوان درا تشوف دس هل بس من نشكل كلا قدر سبيكر يعني بالي دسبيكرنا هل بستي هناك ام بيجن يعني زماني كردي ام كردي فيلبون ام شاوا فيلبون چما زمانی کردی چما زمانی کردی نویسان چه اصلا یک شانده گلک به وجود باس بون یعنی لی تنابا وی کار و خباتی کو از کتم نابدا از پشتی سال 1950 از شو حلبی بودره یعنی کیلکا کار و خباتا سیاسی کار و خباتا روشنبیری و چاندی جابو يعني ناوا روشن بيرين بودري ناوا خندكاري بوزانجا حلبي بون الورد تيكليو دانستاندنا ايدي بويجيرا بزمان كرديرا بچاندا كرديرا دسبيكر فيربونا زمان كردي این وقتی دبستان دم این کوز كيلا جيبن وقت زمان وقت تيبين زمان كردي درفت كين بون انا برتوكي بون بتزي پیدا دبون نپرتو که فیر کرنا زمان و رزمانی و راستی فیر کرنا تیپا بود چاوا پیوه که بنویسه چاوا تیپی کردی بلیف بکی بوان ام مخافری زمان کردی کرد و ما بمره ما طبعا يعني حتى کو پیواجویا ایدی ام کتنا لیگرین و لیکولینا و جای کردی پرتوکی کردی دست مکتن الحالة بدرفتها بهترها و بیشن جگوندگی یکی لگی و چاخی بحساب جگوندگی يعني جگوندگی بهتر لباجار کی مزن درفت بهترها بون پرتوک پیدا بون کسی کو تباره بده و بستنی پیدا بون کسی کو جوان ازمون ورگری پیدا بون دانستاندن جوین خبات چالاکی کارو چید بون تی بوره هدیه تی که بیان مبهر بس تیرش چید وقتی گفت جگون درکت یعنی کار سیاسی گفت کر مثلا برویرت هلبست و کار و خباتی ویجی کر یعنی تهلبست نویساندن یعنی جی بریوی گفت تکرنا به کار و یعنی تبگری سیاسی گفت ندامش خود یعنی چوی لبنانی جی بود اشتا کار کی نعم أستاذ يعني بشر خباطة من سياسي هاد نافا تبقى أزادي ده خباطة دناف نفشو تشينا روشن بيلان يعني روشن بيلان هادو كون بكن بري خستن بكن وكنها سلبستي تنبو قد خاي هابو هرتشت خباط همو بالزيون لدرفت هابو مثلا كون روشن بيلان بري خستن بكن جاري ولا هادو كون بكن شبير كار شكل شبير كي خدنا هالبسنا تشكل المالا الطاخان الحوشة وقتكو هن بونا ومناسبة شيء دونا بيجن صار وجرا جبل خوينا يعني جي شالكية كيدن روجا مدرية كردية شالكية كيلو كوتشيد بو درفت شيد بو كم روشن بلا كوم بكن هف كوم بكن هفذو قدار بكن بخوينا هالبسنا بخوينا جيرو كان بخوينا دوي بيواجوه دا تيكيليا من يعني جبركو بوي درتوري رتشيبو و درفتا يعني درفتا پیدا کرنا لبگرو برتوکان هبو و خوند ایدی تکلیه من بنویسی رتشیبو
دەستپێکی شتێک نەنویسم من یەکدەمێکی درێژ دخۆن هەلبەست چییە هەلبەست چاوە هاتیە نویساندن خەلکێ چاوە نویساندیە وڵات گەلێن دەردۆرا ما کوردان و فورسان و ترکان چاوە نویساندیە کوردان چاوە نویساندیە بێژن سەد ساڵە شازدان حتا لەها دناوا کوردادا هەلبەست چاوە پێشکەتیە چ گوهارتن هاتیە چێکردن حتا هەیە بێ ڕۆژە ئیرۆ دەستپێکی لێگەرنێکی ولۆ چێبوو بدەمێرە من دیت کو ئەس نێزیکی هەلبەستێنە یعنی من دیت کو ئەس دکارم تشتێ خوا دەربیری ناخوا بڕێ هەلبەستی بێژە مێداری خۆ نەدا ئەم بێژن چیرۆکی یان ڕۆمانی یان تشتێکی تر ئەمە من جارێکێ هەلبەستی دەست پێ کرد و هەلبەستی مێ دەستپێکێ لە حەلەبێ من نویساند لەوێ تەرگەرات دەبێگی تێ نویسکاران نەبوو باندۆرا کەسی دوای نووسێتی تا هەبوو پێرگی گەلە کەسا بوون ئەلبەتە یعنی پێرگی دوێ دەمێدا دەنویساندن یعنی نویسکار و ڕەوشەنبیرên جزیرê ê Efrînê taybet ê Kubanê ê ku çûn li zanîngeha Helebê dixwendin û nivîskarî jî dikirin karê nivîskariyê dikirin demekê li wir jî diman yani tiştê ku xwendina ve xilas jî dikirin li wir diman wan dirajan pêrgî gelek kesa bû mesela bandorê yani mirov nikare bêje yani bandora kesekî şexsekî tenê bûye û hiştiyê ku ez helbestê binivîsim bandor çi ye bandor yani berhevkirina bîr û boçûn û zaniyariyan e yani wexta ku te ji pêrgî pirtûkeka tîpên Kurdî dibe tu xwe fêrî ke wî wa tîpa dike paşê kovarek dest dikeve rojnameyek dest dikeve pirtûkek dest dikeve dîwanekê helbestê ya helbestvanekî dest dikeve di melayê cizîrê dixwîne di feqê tayra dixwîne di cigerxwî dixwîne ev hemû dibe berhevkirinek ev bandorê dike yani ew dibe bandor ne bandora wala mesela ez rojekî pêrgî filan kes bûm û helbestek xwend û bandora helbesta wî mikir tiştî ro dibin yani ne ku dabe mesela wê astan bû ê min ez yani bîm ev berhevkirina berhevbûna zaniyariyên ku me bi salan ji xwe re peyda kirin ji xwe re kom kirin wê bandorê yani diketin nav helbestin berê ji xwe ew lev û tevgera we û yani ew jî bandora wê jî wê li we hebî yani wextê helbet yani naskirina civakan yani wexta ku te ji cihê xwe pêdejî dilebê girtibê wexta ku mirovek ji cihê xwe dilebê diçe cihekî din ji axekê çê axekî din em bêjin ji bajarekî çê bajarekî din civakekê çêyekê din kesê din dibîne civakê din dibîne ezmûnan dibîne xelkê re jiyan dike evna hemû ev dibin bîrdanka ê daner ê muellif ê afrêner ji bo ku tiştekî biafrîne gerek bîrdanka wî de hinek ezmûn û serbêhatî û hinek zaniyarî derbas bibin û karbê li ser wê afrêneriyê bike ji ev helbet yani gera ger û çûn yani bijin ji cizîrê berbe mesela Efrînê Helebê Şamê Beyrûdê civakên cuda ne kesên cuda ne zimanên cuda ne helbet bandorê li bîrdanka min a em bêjin bîreweriyê dike دوێ دەمێ دێتە وەک خەباتگر وەک کارگەرێکی کورد وەک وێژەوانێکی مەسەلەن باندۆرە ڕەوشە سیاسی لە وێژەیە کوردی هەبوو یانجی تیکلی وێژەیە کوردی ڕەوشە سیاسی هەبوو چاوە ئەو ڕەوشە سیاسی گۆتر دەرباز بوو مەسەلەن بدزی بوو قەدەخە بوو بەلکی مالێکی ونسێ حەبکۆند بوون بەلکی وە پرتو بەشبرد سیتانی دەبەرێکی ئاستەنگی وە دیتن زەحمەتی وە دیتن ji ber got zimanê Kurdî qedexebû hebûna Kurdî ji we qedexebû we çawa ew rewşa siyasî yanî we dixwastin derbasî nava wêjeyê bikin heta çi astê
مامۆستا وەختێک و نەتەنێ ڕەوشە سیاسی یعنی بگشتی وەختاک و بەحسا وێژەی و باندۆرا چی ئێدا دانەر نویسکار دەکێ یەک ژێ هەویردۆرە بیئە هەویردۆرە کەسی ئافرینەر کەسی دانەر ئەو هەویردۆر نەتەنێ ئاخ یان ژێ ئەبێژن باژار و گورد و بال هەویردۆر ینی ئەو سەردەما کو تێدە ژیان دکەی ئەو دیرۆک ئەو ساڵ شێوەی ڕامانی گەل ڕامانی جوواکەی جوواک بەسەر چ دکەی ئەو ینی هەبی نەبووی باندۆرێ بکەی بێ باندۆرێ پر بکەی ینی تۆ وەختا کو هەلبەستا ئەمبێژن ساڵی هەشتەی دخوینی هەلبەستا ساڵی نۆتی دخوینی یەکێک و بیرەوەەر بێت دکارش دەرە بێژێ ئەم هەلبەست دبن باندۆرە تەبگەر و تێکۆشینا گەلێ کوردیا ساڵی هەشتەیی ینی پەیف تێن گوهارتن تێگەه تێن گوهارتن ڕامانن کوت بەحسێت کێ تێن گوهارتن وەختا کو ئەم بێژن پرتووکا من ینی کەزیزەر پێیڤاژۆیەکێ دەهات نویساندن پەیوێن مینا وەکە پرسکریە مەسەرە گوتنا قەدەخە تێدە دەرباز دەبێ پەیوا قەدەخەن ها پەیوا قەدەخە بەلکی ساڵێ 2011 ئەم بێژن ڕۆژئاوا شوڕەش دەست پێ کرد بەلکی ئەو پەیوا قەدەخە ئیدی نەکەوێ ناو هەلبەستاندا ئەو هەویردۆر چوو ئەو سەردەم چوو ئەو پەیوا قەدەخە جەمە هەبوو دوێ دەمێدا پەیواک و مەسەرەت هەلبەستێکێدا ئەس بێژم ناوێ منشی وەکەی گوندێ من بوونە ددۆ مەسەرەش بۆ تەکەوشینێت مەجبور ناوێ خۆ دووبارێ بدناوای ناوێ گرکێ لە گەیشی بدناوایە ئەو ڕەوشەکە ئەو ینی پێیڤاژۆیەکە ڕەوشەکە باندۆرێ دەربرینێتکەی یعنی یەک و دنویسێ ژوێ دەمێت دنویسێ ژوێ دەربرینێ دنویسە ڕاست ئیرۆ ڕەوشا وێژەیە کوردی چاوە یعنی ڕەوشە بە کوردی ینی بچەند گوتنە وەختێک کوتبێژە ڕەوشە وێژەیە ئیرۆ ئەنجامی یانی سەر ئەنجامش دەرە بێژن ڕەوشە وێژەیە کوردی ئیرۆ پڕ باشترە هەر دەمی ینی دیرۆکە وێژەیە کوردی لە ڕۆژئاوا ئەگەر ئەم 100 ساڵی وردا حەسەی بکەن ینی بەرچاوان دوا 10 ساڵی داویەدا وێژەیە کوردی بقاسی وا 100 ساڵە پێشکەت ینی ئەv نەتەنێ وەک پرۆپاغاندایەکی dilê xwe pê xweş bike yanî di civaka Kurda de mesela salê bêjin şêstî hefteyî heşteyî notî mesela çend helbestvan hebû yani çend kesên ku bi nivîsê re mijûr dibin hebûn bila li Cizîrê û li Kubanê û li Efrînê mesela bila 20 kes hebûn ew 20 kes eger ku pir jê hatî bin binivîsin dikarin salê herêkê pirtûkekê binivîsin 20 pirtûk çîn tenha wextê tu bimezî tu werê lê binerê wî şaxê eger 20 bû niha mesela dikarî bêjî 500 yan 1000 hene kesên ku binivîsê mijûrin kesên ku berhemdêrin dinivîsin helbest dinivîsin romanê dinivîsin çîroka dinivîsin rekordî dinivîsin dîrokê dinivîsin dibe ku nîvê wan ne baş bê dibe ku nîvê wan berhema ne baş bê lê nîvê wan dibe 500 nîvê wan 500 tiştê baş heye tu 500 tiştî beramberî 20 tiştan bikê û pir fexekê mezintir keve ê ku dixwendin hejmara wan ne duqat û ne sêqat dehqat zêdetir in yani heta berî 10 sala 15 sala jî ê ku bi Kurdî dixwendin têkildarî xwendina Kurdî bibûn pir kêm bûn li Rojava yani eger neyekî pir guhdar bana em bêjin ji Tirkiyeyê lekê ne diçû xwe ne diçû ez ê herim pirtûkekê Kurdî bikirim rast lê niha pirtûk berdest in pêşangeh çê dibin pirtûkxane hene pirtûk bê pere têne belavkirin bi pere têne belavkirin li bajaran mekteb çêbûne ev hemû derfetin wextê ku tişt berdest bin wê standina wa jî çê bibe yani wextê ku ramanê Kurdî zimanê Kurdî berdest bê
تي ببيني بي حمد الله ما تشتك توين دا بحثا پیشانگه کرد نها جاناجی راست پیشانگه هیده همو جورین پرتوکا حاضرن کردینه عربینه زمانه درن بلکی دورد مسئله کریم و فروتن آوان ده بهابون آوان ده نرخ آوان ده بلکی جاناجی هنه گازنات که مثلا بهانه البته يعني غازنكي جي خده غازنكي جي خده ليه نتهني ناف كردا لا مثلا ام بيجن هر كيجان جواكيجي بله ايكو برتوكان دكرن يعني جواكي ديارة بله راست جواكي ديارة ايكو دكرن بله راست بلكي هناك جواكا جنكي تم برترن يعني هجمارا وان رجاء وان برتربي لي جواكا ديتشي دكرن ام بيجن بهاي راس يعني بهاي لي ازان جهنم وجبو مثلا في بهابوني قال لك ريتين هنا يعني نتهني بيشانجا تنس شهر وجا حفتيك لي او سازي او دزگه کو پرتوکا چه دکن چاپ دکن لدربا مثلا هر ماه کمای سه چهار جارا آهنگین امزکرنا پرتوکا چه دکن بی پرتین بلاف کرد راست پرتوکانه او پرهنه لي بيشانجا بخوا يعني درفتك يعني هر شخص ام بيجن ولا ايصال مثلا برتوكي هاتن فروتن يعني عندك هاتن فروتن يعني هاتن فروتن ل صالحة صالح ام بيجن للسوكا قام شلوي صالحة صالح حزار برتوكات يفروتن دما بيشانجه تاني دا چهار وجادا حزار برتوك يفروتن ميناكيان دما بقاسي صالحكي درفت شي بچما جبر كل جهكي كوم دبن چالاكي يعني کارگیریه که چالاکیه که جوابیه و خود دیچه دوسته که خود بینه دیاریه که دیدی پرتوگه که دیدی دا جهه که راستی پرتوگه که خود بالای دکشین دکره دوی هفته دا جبر کو چالاکی چید به جبر کو بردست دبن قاسی ساله که دانستاندنا پرتوگه چید راست yani خلق پرتوگه دیدی و دستینه دکره و دفروشی راست مامۆستا دەکاری ڕۆژنامەگیریە ژیکردی شوال پشتی تژ ڕۆژاوای کوردستانی دەرکەتی سووری گشتی دەرکەوت بیرودێ ژمەر بەحسا باندۆرا ڕۆژنامەگیری شێوازی نووساندنێکە ئەو ینی هەردوو هەردینن ڕۆژنامەگیری و هەلبەست کۆڤارا زۆربوش دو کاری ویچبو باندوراوی برویجه یا کردی چند کردی چوب. از yani sala 2000 çuyum Beyrut'e lor editörü Kovara Sorgul ama beja Kovara peşi yani binavi Kurda aku رخصت و دستور بو yani Beyrut'e رخصتاويا فرميها بو نافنداويا فرميها بو بعربي بو كوفار گشتي بو يعني مجال سياسي مجال ويجي مجال جواكي او مجال تلفزيون يعني بيواجويا چند سالاتا باندورا كوي كوفاري باشا بو كو نويسكاري كورد ان روجاوا ايكو درفت ديوان ولو كيم بوند روجنامەگەریە عەرەبیدا بنویسن بڕێیا کۆڤارا سۆرگۆل نێرین و بۆچوونên xwe gotin nivîsandin dihatin carê serdanama em carê dihatin rojava navan geriyan têkilî hingî zehmet bû yani têkiliya ku babetek mijarek nivîsek ji rojava bigêwir wê demê internet nebûn têkiliya internetê şîrotî nebûn hemû yan divê bi dest bane yan divê birêya postayê bane posta jî li Sûriyê piştî zehmet bû piraniyê cara birêya bi dest digihan nivîs bi dest digihan li ser kaxezê nivîsandî bû laptop kompîter kêm bû li vandera li wir nû be dinivîsandin me rast kirin û diweşandin kovar rolekî xwe baş hebû yani ji bo ku rewşenbîrên yani Kurd û Arab li Sûrî û Libnanê hevdû bidin naskirin yani diyalogeke çanda
بهردوورە ڕۆڵێکردن ڕووەکیین و باشە بوو دوێن بێباژوویەدا بەدنەویسان یعنی هەلبەست لە بێرودێ بەریک و لە سووریێ ئینتەرنێت هەبێ لە بێرودێ هەبوو وی چاخێ هەنێک مالپەرێن کوردی لە ئەوروپا نوڤەت بوو نوڤەت مالپەرێن کوردی ڤەت بوو ئەف پلاتفۆرمێک بوو نەها ئەمسەر وان شغلن ئەف پلاتفۆرم مەدیە جواکی و تشتێ وتە نەبوون مالپەر فەرمی هەبوون مالپەرەکەم بێژن مالپەرە مەسەڵەن بێژن یا هەموودی یان چۆن حەسب لە ئەوروپا جوانی کووردا ڕۆشنبیری کووردا لە ئەوروپا ڕاکردن لەوەر هەلبەستی خوا بڕێیا وی مالپەرێ ما ji Beyrûtê tişiyan ma doşandin. Rojnamegerî pîşeyeke yani kar e xebateke û helbestvanî em bêjin wêjevanî behremendiye û afrêneriye yani em bêjin têkiliyekî wilo rast têkiliyekî wilo em bêjin hevdûvekirê tune çi heye di nava karê rojnamegeriyê de ji ber ku me mijarên wêjeyî jî diweşandin me helbest diweşandin me çîrok diweşandin têkiliya binivîsê re wêjeyê re dibe wêjevan tên mijarên xwe dinivîsin helbestên xwe dinivîsin te helbestê wan dixwînî te ezmûnên wan dibînî te ezmûnê wan dinirxênê te jê sûd werdigirê têkiliyekî wilo ne rast yani bawî hebe yokta ku kovareka em bêjin çandî wêjeyî bê yani wê têkiliyekî wilo ne rast hebe ku te birêya wê kovarê carê ji qada wêjeyê dûr nabe di nav de ye nav vê qada wêjeyê de ye lê têkiliyekî em bêjin rast wê tune bê karekî ji hevdû başqa ye ji ber ku rojnamegerî em bêjin gotar nivîsandina siyaseta civaka lêkolîna nekî dûrî mijara behremendî û derbirîna hest û destên helbestê carna jê tiştekî dinivîsîne mesela carekê ji min hat gotin yani tiştek got dinivîsan dî wek bi erebî tê gotin bi üslûbekî yani teqrîr sehefî gotarî ji ber wê min tiştek yani ew matirsiyeka yani çawa matirsiyeka ku yê helbestvan têkeve bin bandora pîşeya ku pê kar dike bin bandora wê de helbestekê binivîsî ku bandora pîşeya wî lê hebe yani di rexneya wêjeyî de tiştekî wilo heye rexneya wêjeyî de pîşeya mirov dibêjin mesela bandora pîşeya mirovekî li ser afrêneriya wî yani mînak dibêjin mesela mînak dibêjin yekî tixtor e û helbestê jî dinivîsê tu dinirê mînak yani belkî gotina em bêjin lêdana dilî pir kar anî yani gotina em bêjin êş û qolinc mesela belkî pir kar anî ji ber ew têgeh pîşeya wî ye derbas dibin bandora wê lê dibe rojnamegerî jî wilo yani wextê ku te rojnameger bê tu gotarê dinivîsê û te hej helbesta xwe nebe te binerê ku te şûna helbestê dinivîsî tiştekî di navbera helbest û gotarê de dinivîsê helbesteke wilo rast tê bêyî em bêjin simbol bêyî paşwata bêyî kurtkirin û dîrkirina peyvan û hevokan wextê ku ev heyman jî nebin helbest ji bayê xwe bayê hev dikeve nabe helbestî rast dîwanê gotin nivîsandin kurdî ji xwe tu tenê kurdî nivîsandî çend dîwan her yek ji wan destpêkê li Beyrûdê ew tiştê ku min li Helebê nivîsandibû tiştê ku paşê min li Beyrûdê jî nivîsandin di sala 2002 de me li navê Kezîzer pirtûka pêşî komî serhevkirin komî serhevkirin berhevoka pêşî li navê Kezîzer li weşanxaneya Amerda me çap kir li Beyrûdê weşanxaneya Amerda jî çîrokek e çîrokekî cida ye yani
وەشارخانەیە پێشی ئەو کوردی ببیوتی هات ئاواکردن ینی بە سەرپەرشتیە کۆڤارە سۆرگول ئەو وەشارخانە هات ئاواکردن جارە پێشی بوو و نەتەنێ ئەو چاپخانەژی بە چێکردن لۆر شتی خۆ چاپخانەیە یامە یانی ئەو کووردا هاتە چاپکردن نە چاپخانەی وەشارخانەی ئامەردا مەنێزی 10 پرتوکên کوردی و عەرەبی چاپکردن و پێڤاژۆیەک چووی دە پاشێ ڕەوش هات گواردن ڕەوشە لە سووری و لە بێروودێ لەبنان ڕەوش هات گواردن ئەو وەشارخانەی ئامەردا ڕاوەستیە لێ وە کارێکی باش کرد ینی نزیکی 10 پرتوکان بە کوردی و عەرەبی نویسکاری کورد وێ درێما چاپکردن پشتیوە دەمەک باش دەرباس بوو ئەس بەگەڕیام ڕۆژئاوا دەرفەتی لە چاپێژی لەڤرکێن بوو لەڤرشۆت نەبوو لێ بە ئالیکاریە دۆستان لە شامێ پرتوکە دوێمین بیستکە گونە لە شامێ بدزی یعنی چاپخانەیەکە بدزی ینی پەرەی خۆ چاپ دکرد لور چاپ کرد لێ بیستکە گونە بەلکی وە ناوێ وەشارخانەیەکی لێ نەخست ناوێ وەشارخانەی تونە ناوێ وەشارخانەش بەرگۆ بدزیە ینی وەشارخانە ناوێ خۆلی ناخن ناوێ چاپخانەیەکی تونە وی چاخەی مژارێک و بدزیە یان نەبدزیە و ناوێ وەشارخانەی هەیە تونەیە پر نەپرسگرێک بوو بۆ نویسکارێکی کورد یعنی نویسکارێکی کورد وەختا و دەرفەتێکی بچی وانە ئەم بێژن لە پرتوکخانەیەکیژی لە مالێکیژی چاپخانەیەکی بچووک کە باشکۆرە پرتوکە بچی کرد بە حەسێب دەکە پرتوکە ینی ناوێ وەشارخانەی لێ هەبێ تونەبێ لێ ئارمان جاوی و پرتوکای وەرە چاپکردن لە ناوا چەند خۆندەبانە وەرێ بەلافکردن بخۆین ئەزمونایی ببینن ئەزمونایی بخۆینن ڕەخنە بکەن بنرخێنن بلۆ لێ هاتنە ژبەرێکی ینی پرانیە پرتوک و بەرهەمێن کوان دەمان دەردکردن ناوێ وەشارخانە لێ نەبوو کێن جاران پرکێن جارنا وەختا ئەم بێژن بە عەرەبی بانە و مژارێ وێ دووری سیاسەت و وەشارخانەیەکی بپەرەی خۆ نۆ گواخۆری خست دوێ وەشارخانەیە خستن لێ وەکی دڵ پرکێ بوو ناوێ وەشارخانەیە لێ تونە ژێر شوودا ینی دەمێکی درێژ ڕاستی دەرفەت نەبوو چاپکردن سەکنی مە چاپکردن سەکنان ینی حتا پێڤاژۆیە ئەم بێژن شۆڕەشی دەست پێ کرد لە ڕۆژئاوا چاپخانە چێ بوو وەشارخانە چێ بوو یەکێتیان ڕەوشنبیران چێ بوو و پرۆژەیە پێشانگەها پرتوکان دەرکرد و ینی تەبگەرە چاپ و وەشانی ڕۆژئاوا دەست پێ کرد وە چاخێ 2018دا وەشارخانەیەش لێ دلێ ناوسەر من چاپ کرد دلێ ناوسەر یا وەشارخانەیەش لێ بوو 2018 ژێ شوودا دانێن بچێژە پەیوا دەست پێکێ دەرەنگی خەولێ و ڕۆژنویسێن بەیبوونێ یعنی 2020 حتا 2024 پەیها ئەو پرتوک هەمووژی ئێ وەشارخانەیە شلێرێنە و ئالیکاریە دەستەیە چاندێ و پرتوکێکی دیژی بناوێ شەربێرکێ سپی ji weşanên hevkirtina Rewşenbîra Rojavayê Kurdistanê herêvekê çap kir. Herî dawiyê vê salê desteya çandê di pêşangeha sala 2023 de roja dawiya pêşangehê çend nivîskar wek bêjin xelat wek rêzdarî ji wara ew kir guamê sala 2024 de herêkê pirtûkekî we çap kir. من جي 2024 اف پرتوک داوا اف جي هلبست الجوار پرتوکان همویا يبجارتا مدان هف مدانوان اف پرتوک وك ام بيجن دياريا پیشانگه یا دسته چانده وی سال جمره چاپ کرد بیواجویا چاپ کردنی بلوگو یعنی نها روشا چاپ کردنی باشه روشا وشانا کردی وشانگری کردی روجاوا باشه پرسگری کنه البته یعنی پرسگری که کو بيجن او هجمارك النام دولتي ابرتوكان هي رقمها يعني هجمارك يوان وابرتوك كبير رزا برتوكين اي جهاني اي دنيا يعني او جمع تنجبركو يعني ريبابيجيكي بيجن حكومة الفرميتنا تصويجي رجيبا بريدة تتشتملو او برزقليك هيا لي
ده انجام ده پرتوکی من تیل چاپ کرد تیل وشاده چی پیشانگه ها تهید پیشانگه حولی مسلمانی جارنا اف درفته کی باشه اف درفت بری نبود يعني هم دکار میشه تبگر وشانگریه روجاوا يعني حتى آستك راديك أو هيفي وخصتك البسكارة بتشتيني. ما مستعد بقشتي نافاروكي برتوكي انت يعني أم شنو بابك؟ أزبيجن مجارة نافاروكي أنا يعني جارة هالبست عندها تنكاري بيجي والله مثلا هالبست عم يصير فلان جدابون تنه يعني مجاريك جيروك تشتكى ورومان تشتكى أو الدور ده ببوير هي بويرك هي جيروك ده بوير هي بله راس لك كسيات هنا دمك هي بله راس جهك هي الرومان ده جيوها هالبست هريك بويرك وهريك جهك وهريك كسياتك هستك د كبر شوبيا البسمانيا كردية تجار نوان هالبسماني من بيجن جنجل خوين وشو ده بله ولو جاري برتوكي خود دابش تكرم يعني دقو بشي ولاد باريزي بشي افيني بشي ديروكي تشتكلو يعني بشي كلو او تشتكلنها يعني تشتكلو تجمع هالبستي از هالبستي از بشي وازا بخشان دنبيسن يعني نثر جرد بيجن سربست يعني هنا يكون جرد بيجن موجن از بوشي وايد نبيسن هالبستا كيشة وترازو قافية نبيسن يا بخشان نثر از نبيسن مجارن جرد بجرد مجارن جدانا يعني جارك سر شهيدك دنبيسن جارك سر چیرۆکێکی ئەڤینێ دنبیسن جارێکی سەر جەمەکی جارێکی سەر مژار وڵۆتێن گوهاتر گۆری یعنی هەستێن مرۆڤینە ئەنجامیدا هەستێن هەندرن هەستێن هەندرین یە مرۆڤەکینە دوێکێ لێدا دوێ شتێ بیراتە بچم باندۆر بووی بچم ژووری خوازێ وا هەستێ خۆ شێوەیەکی دەربرینی انجام ده هالبسته شيء يعني هالبسته برانيا برتقال جوله طبعا يعني ام مختكو ام عاد سبيكي حتى اداوي ملوك دمنامه كي جير شكل البته جوهات هبن يعني صاله ده حزاري ده صاله بيجن نوت وششان ده من بيسانتيا يعني ام ده حزار وبيستو بينجا يواجهوا تدريج طلع يعني ده آواين هوناندنا بيوان وهفوكان ده آواين نخشاندنا وينين ويجي وينين هالبستي ده مجارنكو از بحثاوان دكن كوارتن شي ويا اي خوينر هالبتي خوينر هالبستي ببيني يعني ايكو رخناجركي هالبستي بوقت ايكو برتقال سبيكي ويا داوي ببيني وهن الجداهيه ببيني يعني اف كاس يعني بري بصالة شوية كده لسان هذا سازياوي شوية كده شواهات كهارتن سمبول نوي كوبي تنفيسي هات كهارتن هذا سازياوي هات كهارتن تيجي نوكتن تيدا نيرينا ويج مجار جياني هاتيه كهارتن أو يكي كو خوينر بي خوينر هالبس تبيكي كو رخنا دربي فاتشتان جهاد درخي ببيني يعني ده چیش مر بخوین؟ کارن دسپیک آداوی كيف هذا؟ تشتكي بلو برتوكا دسپیک ناوی كزيزر وچن هالبس الطيهاف بناوي كزيزر يعني ناوي هالبس الخو چن هالبس لو بي ناوي بو جبوي كناوي برتوكي جي كزيزر ويا تكاري بيجي أزمنا من دسپیکی أصالي نوت وشش وحف واندرا هذا الشيء جوي بخونم كزيزر زاين 10 سالان بري كزيزر مرن زا وكجك تشيبو
ناو لێکردن عەشتار کەچا مرنێ 10 ساڵان پشتی مرنێ عەشتار زا و کەچێک چێبوو ناو لێکردن کەزیزەر کەچا عەشتار عەشتار چاوێن کەچا خۆرا لە ڕەنگێکی دیگەڕیە بەهارێ پێرگی دوو ئەڤینداران هات ئاسمان و دەریا وان ژمێژ بەری زاهینا مرنێ ji hev û din hez kiribû hev û din hemêz kirin û ji tirsa mirinê ketin xeweka giran عەشتارê biharekê bi ser evîna wan de giriya biharekê ew ji mirinê veşartin bihara sisiyan ji çavên keça xwe re ramûsanek ji ezmanan yek ji deryayê dizîn ji wê rojê de çavên ezmanan çavên deryayê û çavên kezîzer şîn gelek spas pirtûka te a peyva destpêkê ji bo çi ew nav te bijart di behsa çi dikin di nava roka wê de yani navarok dîsa mijarên cuda yani hestên mirovî hestên mirovî ne hestên însanî û mijarên cuda ne yani mijarên cuda ên civakî ne ên jiyanî ne pirsên jiyanî ne mijara nav yani di yek ji hêmanên danîna em bêjin helbestan hêmanên danînê teelîfê sernavê pirtûkê yani عنوان sernavê pirtûka ji carna wek hêmanekî tê nirxandin wexta ku rixnegêr dirajî pirtûkekê destpêkê dibêjin ka em sernavê wê lêkolîn bikin çi heye tê de di vir de jî me yani hin hestên mirov min wek danekî demê bi navkirine yani tiştin hene nedanê rojê ne danên rojê em bêjin sibihê heye nîvro heye êvarê heye filan heye ev danên rojê ne tiştin hene hestiyarî giyanî ruhî ne min wek danekî hesek yani min mesela em di helbestekê de em bêjin rewşa bêrîkirinê wexta ku mirovek bêrî dike bêriya kesekî dike yani ne şerta bêriya evîndar yani bêriya kesekî dike bilhasil evîndareke dosteke hevaleke dosteke ew hala bêrîkirin wek danekî gotiye danê bêrîkirinê danê evînê em bêjin ev yani hinek van rewşên hest rewş ruhî min wek danên bêjin danên demê ê rojê bi navkirine ev dan yani me wilo gotiye yani bi çêja peyva destpêkê mijarekî girêdayî wexta ku mirov bêş bûye yani wexta ku mirov bi aqil bûye cara pêşî wexta ku zanyar civaka mirovan ji a heywanan cuda dikin bêjin wexta ku mirov dest pê kiriye peyva gotiye axifiya wexta ku axifiya îde bûye mirov ew çêja wê peyva destpêkê çêja wê peyva ku mirov ji wê halê hovîtî derketiye wê halê mirovekî difikire û fikrê xwe karê bêjî yani karê bêjî ez tîmim karê bêjî ez xemgînim peyva destpêkê ew çêja wê peyvê me wilo awayekî tevlî hev kir yani dibe ku hinekî asê bê tiştekî wilo asê bê lê ev mijar rexnekir carê vê lêkolîn dikin çima yani ev mijar hilbişan tê çi ji wê ji me bixwîne eger ez ser bibim ez ê ya ku bûyna vî helbesta bi navê danên bi çêja peyva destpêkê eger bi ser bibim ez ê vê helbestê xwe bixwînim danên bi çêja peyva destpêkê danê helbestê pelika spî di bêrîka min de xav bûye serê çend mehana li peyva destpêkê digerim
نزانم کیژان چاخی پەیوێ نزانم کیژان چاخی ڕۆژێ پەیو دمەیێن لە بەندا دانی هەلبەستێ پەلکا سپی دبێریکا مندا خاو بووی دانێ ئەبینیم جارا پێشی بوو من بیراتە بر نەدانێکی ڕۆژێ بوو نەژی شەو بوو دانێک هەیە باران مینە مەقامێ نەهاوەندێ نەرم دبارە و لەسەر کەڤیە پەنجەرەی سترانên germ şîn tên cara pêşî û min bîra te bir danê evînê bû danê koçberiyê pişta min bêviriya mîna bejahiyeka ji sermayê şikestî pişta min vekiriya mîna dergehên geleheke têkçûyî her ku dibe danê koçberiyê dixwazim dîwarekî li xwe bikim dîwarekî germ mîna hilma qelûna kalkê min danê bêrîkirinê wê rojê piştî te got bi xatirê te şev li min geriya ji nişka ve min dît ku danê bêrîkirinê ye negiham bîstikekê razim negiham xewnekê jî biçînim û bidim ber tavê roja din jî piştî te got bi xatirê te negiham bîstikekê te ji bîr jî bikim min hew dît ku danê bêrîkirinê ye danê tenahiyê rojekê rêyeke dirêj dêlpêşiya yekî ji me be rojekê ez yan tu dê bi tenê bimînin rojekê dê bibe danê tenahiyê danê dilbijînê bi qasî bîstikekê bû heme bêje bi qasî rijîna stêrkekê bû nizanim çi hatibû bîra te te ez vexwendim pêşandana firîna du sîmirên navsalî cara pêşî bû min firîna sîmiran temaşe dikir ya rastî cara pêşî bû min sîmirên te yên kedî didîtim Spas. Spas Hestê te û hestê te sağ ol. Spas xweş Mamoste nameya te dawî ji bo wî kesê got ew xor keça got dixwazin derbasî wêjeya Kurdî bibin wek çîroknivîs, romannivîs, helbestvan tu ji bo wan çi dibêjî? dem hat guhartin yanî ew dema şîretên roj ji orva binerê li ciwanan tişxwara şîretan ma pê ew dem jî hat guhartin Nere rast. ciwan divê demên hada zanîn çi dikin zanîn çi dikin niha zanîngehê ne niha dixwînin wekî xwe bin yani teqlîda kesî nekin û berî hûn rahîn qelemê yani ji berî hûn peyvekê binivîsin sed peyvan bixwînin و sed peyvan bixwin ji bo ku peyveke baş binivîsin newlo bê yani eger ku te nivîsand û nivîsa te weke a min derket te tiştekî nû çê nekir tiştekî te nivîsand bila ji a ez behsa xwe dikim yani bila ji a min xweşiktir bê ya ji ku te wek a min nivîsand te tiştekî nû li wêjeya Kurdî zêde nekir Spas. Hêviya serkeftinê ji bo wan jî û ji bo te jî spas temaşevanên hêja em giyan dawiya bernameya xwe heta carek din bimînin xêr û xweşiyê.